nyonyi bakankoma n'ubagwa akankomese kuri nyonyi bakankoma n'ubagwa Ninyenda nyarwisuru nyonyi bakankoma n'ubagwa akankomese kuri nyonyi bakankoma n'ubagwa Yekuno bunyazuru nyonyi bakankoma n'ubagwa Umupe mutware nyonyi bakankoma Obuherezano mu bufuna iyo nondaki tumusinde wareba ko wajya ngo bakusindikeho wareba kuyaja bamusinde agamseho karuvati henda kavurati ati nandiho niza district mureka mbahereze sente deni niza garuka mushange bye mwabise tuganye buturigeze tugambere turya bururu ati nimwenda gukora iki twenda woneka eki niza kikora abo jya mu kampo bururu hego mubitero mungarete sema food leader should be example ati munyambe neji mujimbi nijukuyambe hasi banzo ko reka tumuyambe reka tumuhwe mwenda amizingi iheho twenda kutuma yoyigura mufreje ogu then just to kugenda zo myomo yawo twenda kutuma kako bururu oza higuru Yega. otsakire oturetere kavurati baziteka tagaruka kubona manya abana bitumbe abana ba reka karota garaka kwinga kora paniwe sebo tatore Hasan umbyaro bamwine muna nabayayi ana bashuma manya twatamwe nganye bena hatu kogu numuntu bibesa ko bururu pora wakamanya ni mumwa yemera hati nsakupeza shazinga aya kansala yana hinga tukara ngomhobugabe yana retana nechuba akiratuka eka handu batahamizi gatanyishwa kama ndeba mizo buringwa yeranduka igo kasa urgonda kurbatirikere manye go mwashishiki to ya ayo kaswecho kunotera ngo hakozere kare kuturya turya bitaga man kamana reka korera kaso mweba bwaciye amande bahaze mukwateho iyo mkwaka mwega kabaha sente bidikiriza iki cyane kwa mabaza bihuri ati numanya ninchirize za district mbaretere niza baretana Carvats zanyu leta ryari Carvats zanyu niza zireta next week chairman bazo handika hapo nyuti kwende kugira ngo adamizaga garabaha yeziga biri tora story wafika yawe chairman nangwa nangwa wageza next week mufune Carvats niza no gamba bakoza district mbabakora mutagaruka no kwendeka umucharo mwabere agent wa uno abakamba muta iva asaraho bare kenambaye ako nwara kukurate zira mushanje mukagitano umushanje mukagita abrinitano kenda na munana ibiri kare futera orabaho wabara bereta nuko aza government yegitanje ahubwo kutubiha kansara abantu bakuba bareba niba ibigambo byabi wagamba nimo mwapira karuru ekindu gamba think chei haka umukana next week haba hakora kandi nabwo numuyinuke binuke ufite kiragiro bati hati ubiyakireze mutwarebi ni watwereza mutoto kine makuru tukuteganisa tukutenda amateka tutandikiraho Carvats zakwiza ninga twongereho kandi kansara maramba ndakwereza yatwereza wase Utere kansara ngungaro osinje hendo yaje mwa inezara kandi mwe nakusaba kansara no kongera raho iwe abantu aba baenda kutumanyira reka tufindura umuhanda kasitatu twahindwire tugende umuhanda ninje manyaro bwoko bitu babino rwari babini hano babarakace no kuntera manye yona nimbarana nyenze ngo mukabaza basa kwingisando nasi nimba ninsa impinga tebinyo impinga nyine sente ruwanjo nduruho bishikandi hati kandi iki cyaba kiki abana n'abandi kandi bagame barjiwe
Bishikana hati yenda kuba business. Uyota sebo. Ndiji. Orije sebo. Ogumire. Ukuguma kagumere ko katebe mukoranye ukanda kabyetegereza. Echo takwetegereza nica. Okora umuhanda nco takumanya nco wareba nkakisya. Ushimana umukora buri hamwe na rwoku n'abahungu. Anashanga abandi naye aba business ninganye nyutinka cyitegize iki niki. Hati nyona abaninjira akwate cyara akwata kibahereze ubaturonda abantu bakazaho then bo basigare mu batwinjira then hatite tugende nango watesa hati ngweno nange naninjira iwe chora akore kwata hati ochora akore tuine kitiho tuine fuka tuine nandachi na nemihoro umugevyo rokwata muki atwayanga no kwata muki ubwire ekikuru time niyo turi ate chepi utakitugambira yo ko kuturi abashoja gututwina piha manyati no rwakashatu kasato kobo mupiga kobo mworo kobo no hakwiza bishop hati ogura muhigo ururira ko rwabo muhigo kacho kugira ngo muhiga hinge nubwe muhingiraho kati iwo na wahiga nawo nahinga amanya muri babiri rero hatwe muri babiri urukuta kwa cyafuza naba kweli wasanga akahingira wano yabacho matiko na kurbato mugiye biyo otenchi utitomere chema titomere imwe amataka titomere business no mindset bitwoyinika makamara hango munonga ikine cyaro cyitwa hitegereza ati singabuzirika ma warembuze rwe ikama nirya cye namwe betwe bya ndono munde kanka ndabeho ninga no rwanzu naro noruga hinoza yo rumwino hano bakweto ho wankaye azabantu nibanga kora wina man ono kubuzo gamba na driver ate dokumanyo no wankaye ndibamweto naragaye naryombo no mukiga wa hararuguru gwayine kanyine jera amategura aturanka kasine MP yari fu muhanda gu turiyo tuzo meeting yanka iryo musere yo bareke oyine nyonyi ninga norabahagita yewe mukamanje atu wagamba je munonga garaka mechi wagamba agaraka makata ko wagamba kashoro mukamanje kandi bwo ntakwenda umwana mwambrokinga ati na kwetegereza uba kweto ngandiri izina ryawe tata Bruce mukama tata Bruce akumukama ko zakatawe ibintu byawe zo kama tinku zumanye ikingo nakubuza yo nokora ninye cya manero si wana to kumana ereso ko ino rwanje umwe noje kuba no ugamba rukumanga no ugamba n'umuntu wa hasi tome ati nangwe byatabyireho ati kama yimfutereza ntabara cyamana borekere kibura kubuza ni ndabaho nigatimbura babo to kwenda kumpura mwene nzombi yanje kare gamba nani ati reka nkukabure kankukabure uriya menko fira wajihiremo wayi uriya menko fira jihemo agura nakaga hagati ne cyara kuyame gamba nanye waba no izacyaro aho yombekire nogira ubuterekana abo kwato yine nyoni kandi imwimwe batwire za Kampala zankahi rero mukija mwena mwine motoka muri wo mu AC eje mhanda numuru kuraba tukahaguruka wahura noshoka munwa ornonche nika gamba chamani kari gamba chairman birabe imotoka kije gamba wenka yatakwenda kwetereza rabo gamba wenka chairman kumureba murekere rabo kije chairman banzo izorebe ataka chairman kino rwanju uryo watase uje ngo yashanga nagiro reka kugaya abantu aba bantu no bareba twabagaya aba bantu no bareba yaho kurugata sese bagumira gendo gambiro rya wabareba na bamwe bari gambiro ari wayi namaryo atogore uriya umugiga nisimanyisa tukahurira gatata Bruce omukama tukamuhuriraga ate kitwantensa atkankweri tuwaje ngo mukama aze kamezo we konka tuve mu LC1 aba bantu no bareba no mureba uri wenyine kwanyije debori no mureba yuze mutaine byo gukora oze mutaine byo gukora uriya yatashohire
ugwabarira ati chairman nyona nitesa utatensa nanye umusiza inaka utatensa nanye ndikwenda ate tukwenda mu mugambe ato ubutasisa boss Nibenda ati nibenda kuhinga bazo jiro taha zan kurebe jo face nibenda ngo nibenda kuhinga ekikuru ubutasisa bwiri nyore kampinge turabeho tugende abwo kuba beje cyabone be zo tsamo moto konvuga kigende emotoka no babaza ku byose nareba abasiza bari abakambo bine muhoro de kamba hingireho kake ati temo bwira just ringo ufuka nkabiro kigeze cyama impinge nkati gendo baze umugambe ni nyenda kwinjira urega nikiri gendo gambe no gumushije umugambe ni munyoche yamani kuzana Erika Marie agenda kamezo wabo gendo mugambe yatakurire agaraka hinduka nakura cyama neshi akakamanyira tukenda yo muhoro banzo yize hayo muhoro giro to muhoro reka kunyerekeza muhoro neshi orbo bounsa uriyo no nyini kuvuga driver jatole esebo ushiwa kwe kokano manye muto no koragana umuntu no tahebyo no manye reka kwirahi na mukama niyo ba bana temenyo wo mukono nababuza numwenda ki tuwabagambira kana nabagambiye kashika waje unoza kwinga numwenda ki no basa kushobora imotoka akora ki no basa kushobora manye yimbuza gukora ki uzo mukwinga kashika nabaje ngo driver wanje ahinze ebya driver biteka rubazo ebya driver biteka rubazo no basa kushobora imotoka ni reka yes kwetara government ya president Museveni yoko zaje very good hatu wabona cyo cyacu kuremerecho kwetara government ya president Museveni na nobugabe na nobusinge nomwena mwana muza gwo mukiko bo barakushobora mutoyi wachetegereza atiko wachima hata mungambe numwenda kwachefura burungi bwanze nyo ntunje njire byanje kandi ati nyine driver wanje tunje sebo itatunjire twinamaka ataka bagenzi baje aro yaciye fuko hinge warenzi atoromanya this warenzi yes very good akakamanyiro kabako naza kwinga konga kabaka ekikuru kobo yinjire kwakuzire shonga ni umukamu nzo kwitana n'abantu manya omusha mukuru nito twinamaka kwigijina kwigirira mumarire hariya ana warna hingire kawari nahinga akuwahinga hono kamara imotoka tuba kwa kujiva rwa eno cyatwa hinga ya burungi bwasi ekinareba kikurane zimwe no kunyereka ebe kabyabo yebarisemo tukuri wamushija wamani ate cyo wakora aba bana bo kurena bahinga nakubara bababira bagiga tubarakore station bamanya ngo no wako wa innocent aha cyaro no komino waka no kwatanisiza hamwe bacetegereza ono wacenga mwana azana nshengere kana ngo nasimene kimwako nka kandi ngire ngitwara mwe izo arimo mwisha kutomera umuntu muhango arukunjira hatu musija ebintu bya cyaro wota kuyiso mukono muhango urubuto turukoro yebare kasana hinga twashemera yebare muno atwaye no gendeje obusije hatu kuchire chema yebare kare mazima tuwasima nasi hati nangurugari yebi hati yanaye hagahaga dewanka yanaye hagahaga hati nyine mani nyine jambia noza kuteka ekiburi hati mwe mwaheza hati mwaheza kashi hati murgo muhanda sana kuwa rgo muhanda kace hinduke dena izoke ahubwo buyahinga reka rado iwe isha na kwe yaragatereka ruko kugira ngo izo miziki gakore kigagenda hati uyiraho timo tugaruka bashyira mu cyaro
wicara kaka bitu mwana kogagira ubwo kusiki ayaho just nuru Sio kaka tokurangwa akatibo. garu kujya amizi gakore ki garabi hoje garabi aha wibara weza bambe wibara mushije wanje yiza washura kwaje Sohora tugambira heru. Sohora tugambira heru. yabare kugira ugumize meno mu yanjye Otuwebaza ki? Wanji? Otuwebaza ki? Oshobola kore? Ina kuire bambe. Bambe mwebale kora. Kina ino bwire bwa aha webale. Asikerereza. Yawo sebo. Ego. Nigaisha. Ubwe no manya ninga kwa yanzu. bambe naka frawa mereze fuka eko go mwica mereze tujya burundu bwansi nyabo tujya burundu bwansi Anaka bire nenga. mereze fuka bambe Burunju kwasi. bakukimanya kigambe cyo mani kigarekemo waza no murusho Ati chairman. Nyoka nyangu government neshashura sente zo kore ngu. bambe nyabo Usasire kushechera. Burunju bwansi byo myunga biherera. akaruro kakatera Y'abanyacyaro munonga. mawe aza wasigoto nwashi Of course ndio nizo mu office. mawe Hati chanta. hati eji no burundu bwansi nyabo wayitegereza kanya nakucengeza byo cengeje ubwo muhando gwaretwamo kutashanga gukozere eji motoka yita kwishaka wareba ko waterera hariya Yecho ni nchimanyi. Wakaka njang government ne take o sente zo kore mahande eji. government nibaha Government. nuko kuza mu office to kumenya kigambo government ninye niwe na naba bo kureba wachetegereza so nyowe niwe na naba nito twine kukorogo mahande Wakamshijo tine shoni. jero chairman reka kunyeto mushije chairman uzuke na chairman we nuko kundeba nyonko atefuka nyomperera nukinga ryari hata ni wafuna kiri waza kunyehungura aho tinde baro wayitegereza wafuna kire I waza know. kunyehungura noza kujya tinde baro kandi tokabaho bwenu tori ibanye kandi tokabaho nyo wanje nimpingisa abakozi so wano ndase omwinemo motoko omwinemo motoko wano ndase ntogambenza kuhereza omwinemo motoko kanye byo kwatefuka wanje never kakanda mwana bakazi ni kureba smart bambi ito mwene kuwatire wareba tugubire wareba bataka banje tugagire hati nho watwika Abashomere. Chairman n'abashomere. Kare jiyeho. nijukana bakweto agiyo banyeta kemi bakweta kemi kandi waje munoma kemi wano rwayo abana berigenda ngo kemi nyondi kemi iminyagano ni zina ritonke debe iwe handika o kemi Kemi nyawo. kare norugom sero agiyo mbe kawaje munoma kandi kina kumanye bitari byo neke mushango hati mwene nyabo nyabe kinani kushaka no kwatefuka no hinga ninga nemukanya hati njano rebe picture ne kandi na parking mu muhanda naheza nakwetegereza wanyetegereza wanchenga kare kwatefuka Kare kare wanyetegereza kwatefuka tukore burungi bwansi nori ya mushija wa pichino mureba hati nawe to koroku yayeme nori abantu bakwereza kitini ekayi mazima munsasire ekayi nabanza kutwaza kubi ibambe munsasire konka nanisha abantu akahinjira nori bato parkinga no mushija ogwe nawe yade nakuhinga so nanimbasha ate simsinka hari ya haraka space banzo haragati abantu bisha barabe shonga nkabikora heavy nimba manye Yakora iki? banga parking Twamwicereza parking. ato parking kandi waronda kusiga ninguye uko mpaka kwasi mwana mure no kuvuga mpora mazima reka parking cyera kashiyo mazima Parking. muhammad Iko chairman. Chairman. mwana Era akora bya mekari na sema. o parking hari aho mojo yakao aho mazima reka mpike kawo musana nini mazima reka parking bambe mpike ka isha mwazanda utumukumanya kanji tere namba 2 yes
parking ngaha. Parking ngaha. Parking ngaha. Aho. Parking ngaha. Tugamba ni hewa chini. Manya mchuzo tugambira ngo parking. Asa no mungu na kiseka tekana kubanga. Nanda kutoka. Debere. Kando kuyaga batugambira ngo ko mukazi yakwe. Kana uko akora rose. Yorose. Nangwa mwisi nangwa ayi. Sasa bwo mukazi. Katika ngo ayino mutama. Mureka twini. Twaga twaruhire. Kare mwebare mazu. Mwebare kuganza kumuboneka sana muhandikizi. Namuhandikizi na mwebare munonga katandikiraho urwakashatu rukora ki urukora taha plan yitwe kare mwebare